Hallelujah. Hallelujah. Fezize tembi sosako kulungulu weqiniso zonke izizwe zalomhlaba mazithole usindiso amadolo asezweni mawaguqe phambi kwakho zize zonke izilimi zilunqomudumo lwakho usabusa Nkosi Jesu koza ngawe ukwethaba neziphithiphithi zethu umhlaba sewonakele libhekiswe lakithi wesule izono zalo ungehlisula kalwakho kuze kufa abantu bakho babasiphe ukukhanya sihambise kukho njalo ungavumi basibhubhe ngokudela iqiniso Nkosi siza ubusise imfundiso zezwe lethu uhlalo sivuselela size sithole ukulunga. Amen. Ngitawukhuluma egameni laNkulunkulu Uyise neNdodana naMoya Oyingcwele. Amen. Once again, let me just welcome you, brothers and sisters, wherever you are. It is always a joyful moment when we sing for the Lord. We dance like David of old. It was not his body that was dancing, but his heart was dancing before the Lord. So we always rejoice to show that we are jubilant unto the Lord. Now, sesifundile ke bazalwane safunda incwadi yamaHubo Psalms 136 sasuka verse 1 sayigcineni saphinde safunda bazalwane the book of Zechariah chapter 11 from verse 4 to 17 sale safunda even the gospel according to St. Matthew chapter 19 from verse 13 to 22 sitawutinta ke thine kule gospel ya Matthew itolo sikhutshadwe kukhanya laba nedumaduma waqisha tibane ngaba sakhona ke kani bekuyitopic lebe isenhlitweni yami kodwa ke angeke ngibuyele emuva kakhulu lengingakusho nje ukuthi emva kokuba Jesu sekakhulumile ngaleti ndzaba boma divorce bafundi baJesu bathi ingathi ke lento ilukhuni lena bafundi bakhe nawufunda verse 10 bafundi bakhe bathi kuye nangabe injalo kanti indzaba yendoda nemfati kungcono kungashadi wasuka Jesu wabaphendula wathi kepha wathi kubo akusibo bonke
laba ngalemukela lelivi ngaphandle kwalabo laba kuphiwe ngobe kukhona bathenwa labadalwa banjalo kwasesiswini dabonina kukhona labathenwa ngebantu kukhona futhi labathenwa kukhona nebathenwa labathena bona ngenxa yembuso welizulu lowo longakhona ukwemukela lokho akakwemukela. Ukukhuluma Jesu emveni kokuba kubuya kunendzaba naye lemadini kwekuthi bantfu sebasuka baleka embhalweni bayohlala etimfundisweni tebantfu bayohlala kuma-intellects abo. Jesu uyabatsatsa ubabuyisele embhalweni uthi is not Deuteronomy chapter 22 but it's Genesis where God created both the male and the female. Yes, wabadala ke uNkulunkulu lomduna nalomsikade. And-ke Jesu uyibeka ku-originality yayo lendzaba lena. Uyakususa la ehlakanipheni ngoba abantu bahlakaniphile. Abantu bayakhona kumanyuva baguqule into ngekufunda nangehlakanipha wabo. Jesu uyibuyisela uthi alibuyele lihlale phansi liyodlalwa kahle. Sebathi ke bafundzi nabevale enkulu bathi hayi George indzaba yendvodza nemfathi imadini. Uthi Jesu akusibo bonke abantu abangalemukela lelivi lese nicabanga ukuthi kungcono kungashadi umuntu ahlale kanjalo. Kukhona kodwa laba bathenwa batalwa babathema number 1. Kukhona labatithena ngenqa yembuso wezulu. Kukhona labathenwa ngilabanye abantu. Angifuni ke kungena kakhulu kuleyo ndzaba leyo but lengifuna athi ngendlule kuko kwekuthi Jesu ugcizelela nje entweni yinye kwekuthi umuntu akahambe ngalolo lubito leNkulunkulu ambitele kulo noma ambite ngalo kwekuthi akahambe ngalendlela le. So ke lokhu kusinika ngalokuxaqile kwekuthi indzaba lena ayisiyo yokuthathwa kalula nje kodwa yokuthi siyithathe netandla totimbili. Jesu njengoba bese ngishito nje uyaphuma kuleti kolwa tabo Rabbi Hillel nabo Rabbi Shammai uyaphuma uya eveni laNkulunkulu. Into mangabe tixaka empilweni ubobe siyasuka emiqondweni yabantu suka emiqondweni yamascholars uhambe uyofuna livi laNkulunkulu ngoba livi laNkulunkulu lelingilona lingumqondisi akusiko konke lolokunye kwamascholars but the word of God is the only instructor of our souls. Now Jesu lapha siyabona kulethwa kuye abantwana kwekuthi ake ubathandazela batali baletha bantwana kuJesu. Yes, batali baletha abantwana kuJesu bafundi baJesu bayabanqabela. Kweqala nje lekufuna sikwathi kwekuthi Jesu nebantwana bebevana bantwana bebamthanda Jesu neyokuthi Jesu bengasiwe webantu labadala beke wabo bonke bantu and batali njengebatali sinensaye yayo ukuthi bantwana abangasali emakhaya uma ngabe siya kuJesu. Bantwana kufuna ukuthi sibalethe kuJesu kunesipho labasitholako mabafika kuJesu. Jesu wababusisa. The blessing was the laying on of hands to the little ones. Uma ngabe bantwana babekwa tandla bathandazelwa kunesipho kunesibusiso lesehlela ethi kwabo. So ke bantwana kumqoka ukuthi bede enkonzweni bede kuJesu balethwe bangashiwa emakhaya ngoba we are denying them the blessing of laying on of hand.
siyambona Jesu uze ukhutha ngisho nabafundi bakhe uthi vumelani bantwana bente kimi ngoba umbuso wezulu ungwala banjalo. So ke Jesu bantwana bekabamukela ngenjabulo aphinde futhi abaniketa indzawo. Whatever that Jesus was doing, children, they had their own space in Jesus' ministry. Now, Jesu wabeka tandla ethi wabola bantwana nakaqeda wasuka wahamba. Lana ke siyamthola ku verse 16 sibona kufika nalijaha lencane kwase kufika lijaha leli thite kuJesu lathi mfundisi ngingahle ngenteni lokulungile kuze ngitewuba nekuphila lokuphakathi. Jesu wathi kulo ungibutelani ngalokulungile. Le jaha nasifunza letiye tincwadi tisitshela ukuthi lalicebile, lalinjingile, lalinetimfo. Leta kuJesu, lehluleka hlala lasukuma laya kuJesu. Lafike laba nembuto ukuthi mfundisi ngingahle ngenteni lokulungile, yini lokulungile lengingakwenda. Leli jaha leli lalilijaha lekwenta. Uthi ke naketa Jesu uthi Jesu ungibutelani ngalokulungile kutsho Jesu. Munye kuphela lolungile, munye kuphela lolungile. Kepha nawutsanza kungena ekuphileni gcina imiyalo. Jesu nakathi umbutelani ngalokulungile noma umbitelani ngalolungile. Usho ukuthi Jesu, do you really understand ukuthi ngubani lona lokhuluma naye? Ngoba leli jaha lilwela kufika kuNkulunkulu kanti selivele likuye uNkulunkulu kodwa na aliboni. Angathi noma kwakusembulo lena nalo lejaha lingahlangani nalesambulo. Wakwayibona into ukuthi umuntu ashumayele but angahlangani nale nshumayelo. Le nshumayelo ibe ngiyo but yena kube sekuba ngemandi na oil. Nakaqeda lokushumayela akwenta letinye tintfo letiphambene naleti lebekade ikhuluma. Leli jaha libona lokulungile kungavela noma lolungile nguJesu longacacisela tintfo. Kungawo Jesu uqala ngokulibuta ukuthi ungibutelani ngalokulungile, munye kuphela lolungile. Iyangikhaza le ndzaba lana ngoba Jesu akasho kwekuthi kunye kuphela lokulungile, uthi munye. Ngani lalithi lona ijaha lithi lokulungile kuze ngitawudla ngingentani lokulungile. Uthi Jesu munye kuphela ungibutelani ngalokulungile, munye kuphela lolungile. Uyayibuyisa Jesu lenkulumo uyifaka esikolweni sayo kwauthi jaha lami munye lolungile, lona lolungile ngilona lolungisisa tonke tintfo. Kodwa ke le jaha leli ke lalifuna lona kuba justify ngekwenta, lalifuna kungena embusweni ngekwenta. Kuthi ngento lo uthi ke Jesu alihambe liyogcina imiyalo. Liyabuta le jaha lithi miphi? Jesu waliphendula wathi ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi emanga, hlonipha uyihlo nenyoko, uthanze makhelwane wakho njengoba utithanza wena. Leli jaha laphendula lathi konke lokho ngikugcinile, manje yini lesele? Uyabona kunento lengitsinzayo. Jesu ubala lengcenye yemthetho lengingathi ihorizontal, lengingathi lephathelene nebudlelwane bami nalomunye umuntu. Akabali Jesu lena yaNkulunkulu kodwa ubala budlelwane bakhe nalabanye abantu lokusebalele. Lithi ke lejaha ngikugcinile lokho kusukela. Kungenteka ukuthi laliqinisile vele lejaha
kwekuthi emangweni bantu bebalibona ukuthi liqinile lemithetho wonke umuntu bekabona ukuthi lo muntu lenjalo encane lelinjingile liqinile lemithetho kodwa Jesu ukhuluma uthi hamba uyogcina lemithetho lephathelene nebudlelwane bakho nalabanye abantu ngoba Jesu anguNkulunkulu kukhona la kubonabo ngekhathi kuleli jaha kungenteka ukuthi le jaha alikabulali muntu njengoba Jesu asho ukuthi ungabulali ungaphingi ungebi ungafakazi ngemanga kungenteka ukuthi vele le jaha alikakwendi lokho emehlweni emthetho umthetho kude la ungablema khona ngoba umthetho awuboni emoyeni awuboni engqondweni yomuntu kodwa Jesu ingathi ubona engqondweni yalo le jaha ubona enhlitiyweni yalo uthi ingani unemavundlo ingani unenhlitiyo lembi ingani unjena ingani ufiselela abanye abantu lokubi ingani awutinaki tidingo talabanye abantu so Jesu wayibuka lento wayobuka ngekhathi enhlitiyweni le jaha ngaze ngakhumbula lo munye umthandazo welibandla prayer of purity lapho lesithi uNkulunkulu somandla tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe tifiso tonke tatiwa nguwe kude lutho lolufihlelwe wena geza imicabango yetinhlitiyo tethu lokho ukuthi ngalamanye amagama masitha kuNkulunkulu asivume ukuthi Nkosi angisiya lolungile bantu bangangibona bangibika ngokuthi ngilungile kodwa inhlitiyo yami kodwa imicabango yami kodwa lengekhathi kwami kunetinto lebantu bangatibona lokho labakubonako bacabanga ukuthi maye lo mfundisi Nkosi yami maye lejaha maye leswati maye lo banibani kanti lo muntu kunetindo leNkulunkulu afuna ukuthi adilishe nato andike lokunye lokuvelako lapha ukuthi lejaha liqebe kangaka nje kunembuto othi uqebe kangaka nje leni lomunye aphuyile khona laqeleni kwakho uqebe kangaka nje labanye abakusebenza kodwa nabagolela timpungane emlonyeni eleni ngoba phela befanele ukuthi lokuqeba kwakho kube ngilenye indlela yawe ukuthi nabasondelene nawe kube khona labantu okubenefita uqeba kwakho akungakwendi wena ubese ufuna ukutenda inkosi you lord it over others yenda kwekuthi labanye abantu ngalama resources leNkulunkulu akuzise ngawo nabo akube khona labakutholako akube khona nabo lababuziseka ngako ngoba uNkulunkulu usinika tindvo kuze ukuthi nathi sitawukhona kumministara kunaka tidingo talabanye abantu uNkulunkulu akakuniki nje kwekuthi ube nemsebenzi lomuhle oholelolo lelihle libese linaka wena nebantu bakho netidingo takho uNkulunkulu bekakwethembile kwekuthi uthi na uthola ubese uyakhumbula ukuthi akodwa gogo bani akodwa lapha kamkhulu bani akodwa lapha labantwana ukuthi ekupheleni kwenyanga ubadilitele nje kumbe 10 kg ye-rice kumbe ubadilitele i-25 kg yempuphu kumbe ubadilitele lisaka lemabhontshisi kubonakele kwekuthi uNkulunkulu kubusisile nawe ujinga usibusiso kulabanye abantu ungacabangi ukuthi lokhu ngekwakho kubusiswa wena ngoba wena usebenze kakhulu ngoba wena ufunde kakhulu ngoba wena uyadikhandla ngoba wena ucabanga kakhulu uNkulunkulu ukupela ama resources so that you become of benefit to other people so ke lejaha liyasima lapha lithi hayi yeJesu konke lokho ngikugcinile manje yini lesele hey uyabona ngiyalithanda lejaha leli lithi konke ngikugcinile manje yini lesele uyabona kukhona ukuthi uve moyeni wakho sokutendile tonke tinto sokukhuluma konke longakukhuluma sawukubona konke longakubona kodwa uve lengekhathi kwekuthi angenti kahle angafiki khona uyabona uke wome uthathe amantu unathe uve uthi hayi lamanti man lamanti akangenetisi uhle uve lokuhlale ngikuhlile angeneli lejaha leva lengekhathi
langamfihlela Jesu kwekuthi angeneli Jesu ke sotawubuya ke manje atawwenetisa le jaha sitawubona ukuthi nakalinetisa Jesu kwendekani kule jaha masiqhubeka sifunda verse 21 Jesu utalinika ke manje lokule kungona likudinga le jaha ngoba lesitike into lesithingako siyaye singathi ukuthi siyadidinga ngesikhathi sititfola sitikhanzetsile sesethuka labanye abantu lona uyangqilata lona ungathi nje ngabe uyabonani kanti sokuthola lokho lokufunako uthini ke Jesu wathi kulo na ufuna kuphelela amen na ufuna kuphelela lokho lejala bona angapheleli ngifuna kuphelela uthi ke Jesu na ufuna kuphelela hamba uthengise ngako konke lonako uphe labaphuyini uyawuba nemcebo ezulwini bese uyabuya uyangilandzela Jesu ukhuluma manje into lematima kule jaha uyabona ngize ngathi nangicabanga ngisafunda ngathi hey uyathi ngathi kube lejala manelema lapha ya kumbe ngabe ngizange lafika ngayikila bayithela uthi ke Jesu nyalo okay nyalo ngiyakubona ukuthi utimisele ngekuphelela wente uphelele hamba ke manje uyothengisa ngako konke lolonako ubese wabelela abampofu ubuye ungilandzele lapho ke ucabanga lophelele bazalwane Jesu ukhuluma nale jaha leseloku line conversation naye Jesu line conversation na Jesu lifuna kuphelela so kulesinye isikhathi uma ngabe sifika kuJesu sithandaza uma ngabe sifika kuJesu sibika letinye izinto kukangazi ukuthi sesehlelwa inkinga letingetulu kwalokho besibhekene nabo le jaha belibhekene nenkinga yokufuna kuyezulwini uyaqala Jesu uqala kahle nje uthi qina imithetho leshumi uthi hayi ngimiphi leyo uyatshela Jesu uthi hayi ngigcinile leyo uthi Jesu uthi lile jaha yini leyo efuna ngiyente kuze kuphelele uthi Jesu okay hamba uyothengisa ngawo uma ufunda kugospel yaMarko uthi Marko Jesu walibuka le jaha walithanza wase uthi kulo hamba ngoba into kaNkulunkulu ti-involve ema-actions uma ngabe sitakwentela uNkulunkulu into kufuna sive livi lakhe kuqala emveni kwakuvale livi then we take action we cannot take action without hearing the word first lendvodza lena yeva lamagama la Jesu athi hamba masifunda verse 22 lesithina ngathi leli jaha nalikuva lokho lahamba lidzabukile ngobe belicebile kakhulu lahamba lidzabukile ngoba belicebile kakhulu uyabona ke ngigcina ngalo leli verse leli ayikho into lebhlungu ukuthi ute enkonzweni ute ujabulile sizothwala inyanda yebo ngomhla wenjabulo sizothwala inyanda ufike lapho ujabulile afike Jesu akhombe into empilweni yakho athi abuyolungisa nawo uve wathi uhlazeke kwaphetha wonke umuntu ubuke wena why because lento le Jesu asuka ayikhomba empilweni yami noma kweyakho impilo lonto leyo isuke ikhomba ukuthi iyinto leyixabise kangakanani lapha kimi kwatholakala ukuthi leli jaha lomcebo walo wawuyi-idol wawusithixo wawunkulunkuluwane wakhe uyabona yonke into leyitawuthi nayithinzeka ubese uyabipha uba mubi uyathetha uyaqalekisa ubokwathi ukuthi leyo nto leyo beyinkulunkuluwane wakho and-ke Jesu uyasisita kulesinye isikhathi kukhweshisa bonkulunkuluwana bethu labanye bonkulunkuluwane babo dindlu tabo uve uthi idliwe indlu uve uthi indlu yenteke kanjani labanye bonkulunkuluwane babo ikhundla tabo emsebentini uve uthi udemoted uve uthi uretrenchiwe labanye bonkulunkulu
onokulwana babo bayeni babo noma bafati babo uve ukuthi umfati wakhe uhambela lenye indoda noma indoda yakhe seyithathela omunye umfati. So leto into leto tifike lo muntu timlimate kutomtshengisa uNkulunkulu uzama ukutshengisa kwebhula emehlweni emuntu ukuthi le moto yakho, le nkomo yakho, lo mhlaba wakho, leti hlobo takho tibo uNkulunkulu wakho. Angiphethe ngokuthi noma abantu bangazisitha kangakanani asingababeki endaweni yaNkulunkulu, asingabakhonti, asingabeza sibabona ukuthi angeke ngiphile ngaphandle kwalo ngiphilela yena lipakashanyana lempuphu ngiphiwa nguye lo ngimikisa sibhedlela, nguye lo ngithengela timpahla. Asiphume lapho ngoba masihleli lapho sitawulimala siphinde silimatane. Asithandaze. Babelolungile sesibongile Nkosi, sibonga ukuthi leli jaha lelincane leleta ligijima kuwe litobuta ukuthi kufanele lentene nase ulitshelile labuyela emuva sekungasemnanzi ndzawo ngoba kwakubita uthi liyohlukana netinto letiligugu empilweni yalo. Nkosi uNkulunkulu masikhetha afika kuwe awusiyekeli Nkosi, ukhuluma ngetinto lesithandzako, khuluma ngetinto Nkosi imiphefumulo yethu leseyakhele yanamathela kibo. Kodwa Nkosi siyakucela ukuthi noma kunjalo sente babe singalibali ukuthi siyendlula lapha siye ekhaya embusweni wasezulwini. Ngawo-ke uNkulunkulu tinto talelive atingasilibatisi babe siyathanaza ukuthi Nkosi siphe batali, siphe tihlobo leti tawusiletha kuJesu sifanele nalabantwana labathola sibusiso ngekubekwa tandla, sibusiso sabo lebangeke basebukwe kumuntu. Nathi-ke Nkosi sithi sidela konke Nkosi, sithi lahla inyanzana kuwe, thatha Nkosi ludumo lwakho ngaKristu Jesu Nkosi manje naphakade. Amen. May the Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep our hearts and our minds in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ, and the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all, now and forevermore. Amen. Thank you very much. God bless us all. Amen and amen. Babelolungile sesibongile Nkosi egameni likaJesu.